badan pelacur ingina iki manjining kubur rabi kang ayu dikawin batur anak lan rabi ning dunya subur sirakan nyangga siksaan kubur
badanmu wajib ditutupi, liane efek serta raih. Yen sungkan apa tapi wedi, siksaan besok yen wis mati, badanmu digunting-gunting, gunting raksasa neraka, sembari digantung di brangas geni neraka. Salli wa sallim ya mujib as-sa'ilin. Salli wa sallim ya mujib as-sa'ilin. Ala Muhammad syafi'il anam. Ala Muhammad syafi'il anam. Yen urip kepengen tenang, padlikur jam dalu siang, kudu nglakoni sembayang, limang waktu aja kurang. Kudu nglakoni sembayang, limang waktu aja kurang. Yen urip kepengen tenang, patlikur jam dalu siang, kudu nglakoni sembayang, lima waktu aja kurang. Kudu nglakoni sembayang, lima waktu aja kurang. Langkah
yen
سر الأسرار غدير يغي الأغيار ومفتاحي باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله عدد نعم الله وإفضاله Ya Allah Gusti lawan cahaya kanjeng Nabi kaulah nyuwun padang hati bebaslah krisis negeri RI kaulah nyuwun gampil rizki sekadahe nikmat Gusti lan anugerah kang diberkahi Ya Allah Gusti lawan kuat rahasia Nabi menangkan perkawis suci atas perkawis batil gigi kang nyuburaken krisis lan bayi seantero bumi pertiwi lan umat Islam teng luar negeri Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrari wa tiryaqil ahyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar وآله الأطهار وأصحابه الأخيار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله عدد نعم الله وإفضاله Ya Allah Gusti lawan cahaya kanjeng Nabi kaulah nyuwun padang hati bebaslah krisis negeri RI kaulah nyuwun gampil rizki sekadahe nikmat Gusti lan anugerah kang diberkahi Ya Allah Gusti lawan kuat rahasia Nabi menangkan perkawis suci atas perkawis batil gigi kang nyuburaken krisis lan bayi seantero bumi pertiwi lan umat Islam teng luar negeri Allahumma sholli
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا Allah Kang Maha Kuasa banyu mataku labis asa kakeyan ngenes kang berat kang dadi ganjelan dahsyat miturut ukuran imane kula kang banambu beli lamun seprapat sing salah rambut yang disigar bapak tenek liwat sonten dahar anjing yang labang anak-anak kula sesambat ngerengek kampung dupating teriak gria karang sing mung-munge tempat ucul nebus belai darurat tiang sepulir ina derajat karena gubuk kering sejebat ya Allah Gusti kula munajat sampunya bising kaula beli kuat sonten dahar anjing yang labang anak-anak kula sesambat kerengek kampung dupating teriak gria karang sing mung-munge tempat ucul nebus belai darurat tiang sepulir ina derajat karena kuku kering sejebat ya Allah Gusti kula munajat sampunya bising kaula beli kuat Be
bales kang perang kang dadi ganjelan dahsyat diturut ukuran imane kula kang banambu beli lamun seprapat sing salerang rambut yang disigar bapak